May drama ita dito manang biyan nga drama kat kapadasan ni Cubs at Ernesta sa napudno anagan amay patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti amin, hello mampay kada Milagros nanalis dita Oman ni Frozen Heart dita Oman matlaang kanewarli to Ibarra dita Ignacia Tarlac. Kastimanti ko na ni Cubs at Ernesta. Dir man ang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day ta tinamagbalin kanya kanalaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang masakit, nga uray nasalon atakmat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Sumber kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lang inikan kayo iti kwartayo Awa din na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan ti mangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo langan na mapantayo ti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ain tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwa yung ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad maysa, kabaalak mo ituray may maysa. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apa yan nanang? Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Nalalala ito gayo. Hagyaman anak ko. Imayak ta, umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yaw. Huwag na raw anak ko. Isungay. Ay, agsak-sakit man na inti tiyan ko. Nalangaro tayo nakgumatang iti agas yaw. Inalayo te reseta ti agas yaw. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ka, amakumikom ka. Agpakuyog aktokin ni tatang yawn. Anya, malangaro tayo kang kayo iti paggatang yaw iti agas yaw. O, anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista akmanon ida, eso nga inikkandak. Mayat nga rod, nana. Paadun taday ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka, Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalamit yung gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan.
Ano kasta? Naabakan tay inted ko a kwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak sa ngagay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, tabumawitan tumanen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo, itisidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wambo kidi Nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kidi Angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisapmut kain. Agremedyo ka manin, nana. Pasensya ka. Tawan mo't ambok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaanak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin, nana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada. Tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospital nga tamang ano ag-infect di sa na. Ay madanagan nga ro anak ko. Agam oray siyaklatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangted ka iti kwarta taramaten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapu ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay sakan ako limtag. Anya? Kasano natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sipsip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwain na. Ay, anya ngay, natudok lakit nga rudain. Jesus, madi ano mabaybay ang dayjay? Isu nga raw nga ipan ko kumaijay ospital anak ko. Ay, madanaganak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasagana, alungon na may. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kumaamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Nakabaulak mo't nga uray siyaklaan ti mangkuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga ro, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, di ipagbo aperlita. Apay anatay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka unti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badam. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Ala, dumsa agtan lakay. Away, Ay, nay. Kaslawan ba tao di tabalay da bayaw? Awan sama ti aglamlamay. ala,
Mapantan di ta balay na kabagis ko. Naipumpon sa mutan ti umay talamayan bakay. Umay kakit din. Kaanay, mapanan ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nenay, asino talalya, abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita? Anya na tay asasawumot. Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta. Bayaw. Ay na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan Tako naman ngamin, tayo ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag-bagak akasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Nagbati ka pa'y dito'y lakay, way. Rayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti na panawan ta dingwan. Agsubli at tumulaan. Basta orayon nakwag. Ay saan? Si Kanti Agbatay ta siya ti agawid. Si Kanti Agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, Agbate ka. Iliwam mo, dabayaw kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no ang hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balaymay. At da ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak iti online. Ay, sana nana. Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon amay suro. Tabakit kayon? Alang araw. Angam jak pay lagaw awid ijay Balaymay. Tamangan no mapandagiti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay, nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Amangan no at daday di ospital Jak mo't nga rod amaw no sa dino ng ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confinean ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngamdya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man numalang bareng agawid ni nanang. Ay, awan. Naabak jay kwarta tayo, nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak maun. Ay nga Rod. Mas dawak mat nga Rod, nana. Nalaingak matikunak ngam. Hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga Rodan nga sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta, nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata, nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu, Oray, tati amuda kat aday jay ospital nila kay mo. Nalain kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga diskarte.
Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na. Kan, apa saan mi ama kontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka, wiso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na, tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, kasumuro tak iji ospital. Sana anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay takabaulak mait abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiideng ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iji ospital. Nayunam ti itin mo anak ko tanay. Kurang ti into jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kami to. Ay, na. Medyo dakkan ti puunan tayta. Iswadakdakan ti mapangabakan ta. Lalaingom nga roda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Winana, tanag yun ay Kuanya manang. Nadamag mo, sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Ihaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak irwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana. Tama pa na ko, Anwan? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't ang nagsakit mo noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, sa lawasaw di inayaw. Inyaw awan na kaya lugar na kabagis na. Kuna nang agsubli jay. Hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. No kasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adim mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga minije balayo. Damo miyak agpaiso na ospital kayo. Anya? Ay nagluho kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaon. Dilagbain. Sapay awan ni balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya. Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da jadar na. Anyat kukum di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan.
Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan, may. Napangabakan niyo, Itay. Iti online Ada nga mintay tayaan, may. Kat na nga ba, kang awam mutain. No kasta. Di ta, napananti dinaw dawat mga kwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakit ka, adyag pampanunaw. Ay, Ala, agawitan. urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga ulo din kaayawid. Ay, Ala, awid. awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gong ko na adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidang. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinaw-dawat mga kwarta ka na iti anak na. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon pandak iti balay na bayaw. Tapno kampay ide na ospitala. Jay. Nakasalsalon at datao. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Bayag si Pagol kagaila kay. Deserve mo, ti masipangaw, tapnog, nakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang! Gusto na ito! Di yung dangran ni nanang tanibakutan. Bakitan ang saan nagpampanunot to'y inayaw. Baybayan nyo ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasi mo. Wala nga ron makukwartan. Yung maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayaw. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo ka na kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayong tikan mi kan ni Benson iti kwarta. ay, siyak na ingay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladinitan mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam mo na asalimot-mutan ti kwarta pagbambanlugan may. Kaslak, pimpiman iti daydakan nito tapanagreknak kat kaslawanan patag ko kadagiti anak ko. Ngam na panunot ko kan na amiris ko tibidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawya. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikaso kiti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apo ko. Alakastan, pigayam mo, Ernesta. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello kada kayo amin gagayam, kumusta kayo manan? Thank you iti sanya pan nakamu mga agbibuyawan o agdangdangan. Kadagiti amin nga drama dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kanikap sa Glory, sana pud nanagan ti may patangatang ang drama dito manang biyanang ngam sakmay na makablawa mampay da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman dita Ilagan City Isabela. Kastamatan ka ni Arnold Bantolino di Talaminos, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kapsat Glory. Dear manang biyanang, aday mo na ang boyfriend ko, kat isutim ako na a first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runa kat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay.
Tangay, adda nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, handa pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumad la turungan ta. Kayat ko ti maddan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa'y agkasarta nga eh. Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung matiti uray duwa. Wano talo nga tawan. Ta, pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag ulay nga orayang dahita, Glory. Agam amutamatan. Nasimpetak, nasimpet ka. Patyag nga kaalaan tantaw. Aguray pa ko nakmat jire. Hanak kumamat nga dagdagan ata. Hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga mente sweldo may ije trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka di nobium day, Jay? Ay, wala na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Dabayag sa matan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyong dayjay ang lalaki. Ay, wala na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oo. Ngam, awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamak pa lang nga agsinublian kamintaw. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyong jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan napanakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Ay, awan na Agnes. Awan problema matkait di ta. Tingitingam anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitan tumatkait di no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo into no may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil nga rin ti problema tatang. Mamin, ano nga bagak nagkasar kami? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napudnoken ka dyan nobiyam? Di ka pala sumapol iti sa baling ay kasarmaw no kasta. Anya matikas ta nga'y bagbagam mo talaklakayan. Apay, kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Dahil tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipa ikalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga, no adapay na ununag rason. Kaya nakanupay ti agpapas nga agbalasang nanang tatang. Awan da ita. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lang daitan. Paraw paula siguraw ti panagayat na ken ka sa kasta. Jaka mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkudkad. Agkaturayam lata, no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kanayaywom lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Daita ka, timadi ka na kayo, babae, nalaing kayo ngagpakipaut. Kung di pakiipot kayo, ngam ityon unag yaw, kaya tsumatlag. Ay nasaan nga amin na babae kat kasta.
Kan adamo lalaki ama nagpakipot ah. Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kaduan na babae ti pakipaw. Ti kayat siyaw kat ayo kayo kanayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaw. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa manakaw. No kasta nga agpaki-pakipaw tanubiam. Maudin nga awis ko ken kanay ti Glory. Makabannog mo ti aguray ti mabayag kag. Karigatan day ti aguray ti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsud ko day ti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't ngamin nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan ah. Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate aguray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakadingaganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Agurnong tapay. adamot ornong kon. Kat na yun ang tapay ah. Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Day, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom amang awis kin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali gay kasar na. Ha? Hana nga maaramin data na na Agnes. Kat nalabnak na jay. Mauray nak. Apay gabi na aya, di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso, jay nobyom ken ka. Ta kayat na ka nga ron ngay kasar. Madmano ti kasta lalaki balasang ko. Kanayon kumat ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na na Agnes. Nga kampay di kat ako'y kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangtad iti sabong ken ko na? Awan, basta may tagtaga inap ko kat siya nga kanayon timang bangtad iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa ilang kat isunamat nga kanayon timang bangtad kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pay, nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wanangam no pumayso ngay. Kas anon nga inoda kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ang tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan tibagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngatan ng brumwar ka pailaan. Mapanak man iti balay da insang ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no gamlibakat na. Nay, kita ama. Tamangan nung balipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa siguro nakasagana ah? Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Sana, ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa na nang. Kayat kon ti maadaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan niya ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia, sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry.
Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rin tsansak nga agaram kan ka aading. Apay, kurso na danak kaya? Ha? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada no biyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarikan ka. Ikalaysakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin nataer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Ay peso? Rabrabagan naksamat ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Oh, agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kay, kasanaw. Tulagin tayo, ti kasarda jere, kanda nga Olivia, bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdown nga tanaya. Apay, aya apa kasi kuram ta. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan ta. Ti amok nga men kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam di sigod anobyan Kayat ka nga agbalin amanugang da nga Olivia. Kandi si Dido ni Jire amang ikasar iti kabarbaro anobya na. Isa pagkasaran tayo idaan pa ka. Apay ngay nga sinamat tanti bagbagam, Jire. Diyak namin makaura yung Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadalin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay, balasang ko. Ay, awanan. Nangikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag mat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayag mat gayaman nga natay. Anya? Isungay man, nugutakla ko may din nga nakikasar kan ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ayawanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito balay. Inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Naglalay nga mon ngay. Ha? Isu nga rod anak isawak ken ka. Tapno adda agluto iti kanag. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak ti agtagtrabaho. E dinto ta sika para balay ka lang. Ay. Di mo lalaingan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid-idam iti agmalmalam. Kitwan, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan nakiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam.
No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto, di na maaramid. Sapay no korrektarek ti mading aramid na, sintiron na. Isong aga pa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod nanang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalem, anak ko. Wan nanang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Ket kayat ko asulitan. Umaya ko man, no palubusan na kasumarong kar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin. Kat, sige Makamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam. Owen, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas di rupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsindoblyan ta kuma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pa ilang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsindoblyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirilasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amang ano anya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ting kasar na ngam siyak timon una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanya. Adda ka diti anak yo dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha? Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yo. Awan nga raod. Napanan na kami na Diyan nga rodam mo. Saanan nga gaw-awi di dyan agusmi. Agbababae lakit din dyan anak yo. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yo a babaero? Ta kayo? Ha? Saan ba't Imot pa dyan anak yo. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika at ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamin. Kan man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Liman lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Ta kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ipagam, Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, anya ngay. Di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin,
Dinurugam dyan anak tamang ikasaradagos. Ala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya tigasat ya anak ta. Di makaasawa iti palengkera. Jiri, apa yang ada pulis itarwar? Ha? Pulis? Ape ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kita anda. Jenny! Rumor ka dito! Ha? Di among! Jak masurutan di sa bali nga umok mo! Amanan kayo di baik! Diya asawam sa matay jay. Wan nga rod. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang kayo ito! Awanan kayo iti baik! Jiri, kasano dato yan nga eh. Ano darami din ta? Relax ka lang, Glory. Sakti makaamla makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, ket napagsasaritaan ba na saya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, ket pimanawa ko iti dayja lugar. Kataging gay tabalasang akpailaan, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok, abidot, wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi ak iti kastalaunay. Kat kadagitag dengdengag, sapay kumatasan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, glory. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini Kabsat Estong sa napud no anagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idisimro ti sadut ko insardeng ko ket nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog man tagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon ka baulan? Makabanog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti na duma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo tantanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasi nga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay ay, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di sikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka man rin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukil ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak, ay saanon, amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagdawat ka rin iti anak ta. Mabainak, si kan ano magagat ka. Makamuka.
Agdiskitar kay ti kanam, agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot ni makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabala ko. No nagabrod ka kung mga miniday, di nakaurnong ta. Kahit si kakuman at nagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Wain ta, nabanuga kaw na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapno saan yun na problemaan di kanan nyo. Ay saan? Kababain mo iti asawam. Sumanaon tumaray. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak mo tayo. Kasapula kong tiin na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apeli. Imayak na ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw na nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahil tapal at imaitid ko. Awan pa nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanaklatan ano manot imaitid mo anak ka. Anday gatang may iti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat, saan da kano mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damoy. Wan amanong, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na, ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arurin. Masadot siguro na. Mila bakit? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla pag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga ruden. Basta mangirwal ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwesto ak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayo, tila kaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak ba't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimaos. Ay katanya pa ngay. Awan no jak aramiden ti kastaw saan ta amangan. May mayat gayam tag palimaos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka.
dakulap mo lati mabanog nga gitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan tirupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matured tirupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matured arupa no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanya kitong bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno ad-adaw ti matgidan ta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Baka mo ka. Kaya't mo ka tiyag bambanugan. May mayat tiyag palama tanalakla ka. Agtugtugaw ka na iigit ti sidewalk. Palimaos! Masi kayo iti lakayan. Saan na makabaal ng trabaho? Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimaos! Nene. Sikamat gayam na ita para istong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada at ajak ka baalanain. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga rod pare. Mabitla, ha? Ito'y. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y, agpimpensyon ka. Siyak nga'y, awan lang arod pensyon ka on, masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan tumanan. Ay na, agyaman na ka paray. More blessing to come paray. Agtitikwar tayo, tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardengan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Dahito tiyap mau kapangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo nagpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay, kit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit di nga aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat agpalama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Le, pares tong, sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasyal ka, may. Wan man paray, nakita nga men tay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na, pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan paray. Makapag nakapay mo't pare. No naduma kumapsutak at lusduyak. So may mayat nun da wheelchair ka. Ay, kahit wala. Alam latan pare. Agyaman ak paray.
Wan gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-operaak. Ha? Amang ano, ada may mo nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagan ka ta, agpimpensyon ka. Oh, sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas di nga aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti taong numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwarta na. Ngem saan latta makontento. Kaya't nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayo na niya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya ka dito? Jay papapanak, tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong akpay. Nayon akpay jay urnong kaw. Alang rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang rona no awan mangta di ti palimaus. Tag-retire ka man nun Ay, uwad siya. Masaduta kun nga agpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya pag negosyo ok. Padwak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta Jigaw. Wan, Tatay Stong, di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y. Kadyak mat amaw ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw. Makamuka Jigaw. Oh, ato yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka ditoy. Apay, nangalaam dita kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpayso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklakin ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay na, istong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ay, kat sa bali ba't kanya ka? Talaga siguro nga agsuswerte ak iti na itaw. So nga idulin ko na itaw, ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day tapagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umano na itaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata.
Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardangtan. Ditan ang subli dito. Ah, itaya sa amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wen tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Ay, alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan. Apay nga itakalaan nagawid, istaw. Na. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan dyan nagado ang kwartak. Anya, apay, Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. Luapay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Sayang nga talaga. ay, daitan ti bagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagusan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka kaeditan. Kas kalapimpi man anak katugaw di tasuli. At dapat tugaw. Apay adita pa'y tipagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakil kunto'y balay ta. Kunak no antan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daitan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangken mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daun ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kun ti agunat. Kaya't kun ti aginanamila. Anat serbi ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kan tilmunan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no at adda ma stress. Ay aywan nyo lata.
Nay, Stong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog tan. Maulaw akong Bella. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. O may naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, Stong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Stong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay Stong, agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu iti na-stress kayo, tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga ang masakit ka itan. Gan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan, tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin tak. No saan kayong impang pangag ide. Kitagyaman ak nasandak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina, nalabanak mo ti kasjay, anapagtangi iti biyag ko. Gapo katagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak ore kasjay ti nararamid ko iti kalabas, nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko kat ita napigsaak manan, katag tintinulong kami ni tasawak aglutluto iti suman ngay laklako ni. Halakastan, tugayem mo, Estong. Alagagayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Luna sa napunanagan tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni Kabsat Luna. Dear manang biyanang, siyak tayo no adda makita wano magustuak, gatangak, no lakit di tadda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita tanakalpas kan iti panagadal mao Luna anak ko. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak ko. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katun awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak ko? Wen tatang, dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may sangan napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho ington bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak ko. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan ko na Una, adamot karbangak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyakti na na. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulata ni Luna.
Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kayat. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod, no agsweldo ni Luna. Lay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita. Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngamin nan iso nga inggul pek nga inggatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapol nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga bagada nga may sa lang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bagdisweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. An igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita, Tapno saan ka amay busan iti kwarta, anak ko. Kaanon to pa ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko, Sige tayo yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dadumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan yung nga ro ta alak ijay kwartok nanang. Sweldo tayo man itan Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijemol. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat ko nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagim matangak iti barbaro nga cellphone ko. lay, katno kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo ngay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila akong laangan tapno adda sukat tinggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan? Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diyak kurso na dati kamera na. May mayat di may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamatin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. At damot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasam nga ipus, tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nunalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yung alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Panyat itad na nga'y, katno pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot.
Lakay nga minung, isuasanan ang makatrabaho. Ha? Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan nak ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot amot a gitara. Kat sursuruak, masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga man kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito'y. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat gatan, nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na dito'y. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigo santa mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduhak, ada kayo ito'y. Katun ta umayak mat dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kay nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidan nyo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuon atayin sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no ngamin ti piano nga suruan ngam di gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mat-us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga rood. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay lang. Di pa'y nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amot agtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da antinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas! kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Di lamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan arayay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat namin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rik na. ay na nakabirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan.
Kakaiso na nga ada paggatang. Marigata nga gangas. Gapoy ti uyak ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan. Tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken kay ti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak at talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut nga min. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustel iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon ito'y balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nangina ti pananggatang ko idta. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan na. Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakila ko. Taisupay ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Diing kamot agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagitoy mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagitoy. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mo ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo,
Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal ken bag. Ken nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, tabi ngayon ta anay bag. Pagmingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin itilotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem eh. Kat pang-invesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo, tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Isu nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Isu ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya? Ala, apay nga eh. Basam to ti group chat tayo. Ila na dami ni Jay Tirason. Ay nahawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay daktal ti sweldo tayo, Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko iti lugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko iti lugan. Ay, daitan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka nak nga talaga. Sige, mapana ko nanang. Kahit anda na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matan ti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad iti lugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat nga mintinangaganak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ama umay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-us kan dagiti gatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit anang aramatam nga agabraw anak ka. Ada na bulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay manakaw. Uwan, nanang. Pampanunot ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga punta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan, tatang. Adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa.
Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan kaw, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Nagsarbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot mutakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, baya ti kadak iti abro. Alakastan, tigayam mo, Luna. Alaga gayam ditan tinagpatinggahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.